Mafaufau iai ma e whapsanga iai lea mo loa tua. Focus him. Focus upon him, eye to eye with your God. And tell him what you're feeling in your heart about his grace. However, mai le tadi o le pese na, e o mai, o nu o malama. E ifo i ante ia. Le te mine tate to ifo i le lona mamalu. Tate o atu i le anatano nofo i le ai lona nofo ali o le lofa tunoa. Ai feta lai mai i ante oe. I le afiafine nei po le tai ale nei po le uli nei. E ala i lo leo. Let's worship him. E o mai o mai. Hallelujah. Hallelujah. Eifo. I say if it's a life that matters. Watu yateya Hallelujah. Oelea tama ele pupu wa ao etele mafamanu yai. Your hands are never too strong. I told you, oh, fight. Eu mai ate oe, o ainga umalama, o landu o ngangana o anganu, o atunu, ifo yate oe, ate wifo yate oe, ese ye feta lai, ya o matu o nganga mo matu loto, ele nei lava tuashi, no malo. Fire lo finangalo yo mato wananga. Fire lo finangalo yo mato loto. Fire lo finangalo yo mato ainga. Fire lo finangalo la mato e kalesia. Ele ngata I papa toto nei. Ale Emmanuel wow. Hallelujah. Hallelujah. Fire lo finangalo. Fire lo finangalo. Yo mato wolanga lo mato tama. Establish there your throne. Establish your kingdom right now in our hearts, our soul, and our spirit, Almighty God. As we surrender, as we surrender, as we surrender our lives unto you. Yeah, Baba Shete, Remenda, Rababa Shatata. Lekete Ramasho, Robona, Rebesete, Lamanda Rabasharamande Yetete. Your word, your mighty God. Your word, your great I am. No weapon formed against us will prevail. Every tongue that rises in judgment against us, we rebuke them right now. Yeah, Rabasha, Leneya Ramando. For you never violate your covenant. You'll never violate nor alter the words you have spoken. Hallelujah. Ya faya lo finangalo. Ya faya lo finangalo yo macho wolanga ile chayale nei. We welcome your presence. Come and establish your throne room
within our lives, Almighty God, as we indwell your presence right now. A o mātou o mafuta atu, I lo lava nofali I lo mātou watua. E a len swafa o lo mātou di whaolo ki viso. Ma lau whau unga nganga pa ia. A wā oe wa umona e malele. E te le tu umama inga I au polo inga. E te le li liu fo I au whetale inga wa umona e whetale ia. A wā e te mata iai. Ina ia whaia lau upu lea le a mātou whaalongolongo ai, ma upu na mātou whaalongolongo ai. Le ngate tāsu watua nai au le nei tai au. I o mātou wolanga na e whetalai foi. E le alu noa lau upu. Ai whaia lau whina ngalo. E manuia foi le mea I te awina iai. E manuia ai leo o mātou tangata I le tai au le nei. A wā o lea wa e whetalai. E te mata ina ia whataunuina. There is no question, Almighty God, about the blessings of your word upon our lives. Because you have spoken, you have declared and decreed. Not only you sent your word, but you watch us over that word. As I speak, your will and your purpose in this word will be accomplished in the lives of listeners and viewers, and they will be blessed, Almighty God, because it is a word of blessings. And we claim healing. And malolo foi o nganga o loto o e whalongolongo manino I lau opulea a wa lewa e whetalai e le foi fua lava. And we receive that word right now. In the power of your name, O Lord Jesus Christ, and your anointing, Holy Spirit of Matote, Talia, the Upula, Alalanga, O Wafamanuina. Alalanga, Aingo, Le Tua Mafapeatu. I was just told Pati, Le Tua, Lala Maye, Le Mamalu, Le Tua, or Le Tua of Ingo, Le Tua of Fanetanga, Le Tua Fetalai, Antato, Fane, Yantea. That's the amazing thing about the grace of God. Wow. Wow. Ole lape le ole tino ke wiso. Wa levanta to fa longo ai. Ia ufa pena fo ileana pe wa le toe. Ia se manno le upule yo tatola. Ia au te mo moli to ia te oe. O moli ma wal tu spa ia. E tupu fa, e tupua pete na ia pe de ai. Ia afio mala le tua ai te le o langona ina. Ia e alu lo ale tua ia. Aleluia. Aleluia. Moli le ngang fafte tele tanto ai ngai kalesia ona ngaluenga fai ole nei tausang le wa tato savalia nei le aso mua o le asa mua fo le masina muli nei tausang e uia ole masina muli tausang ai de umai de lo fo tu no le tu po kala me ale lalo lang ai fa wa le lo fo tu no le tu le va pe me la o masina muli ia o muri foi leo le alofa o le tui mamuka I le nei tau sa ia mori le ngang whafteitele lam I le mamano o le tato e kalesia ngā luenga whai ma lo le tau o le taua I la le whatuatua wa mawhai ai o nou tau whaia mo whaia o whiriwhiri ngā tonu e manui ai le ngata o tantou lava ainga o tantou lava soifua a ua manui ai lea ma le tato e kalesia ia mawhai wa lofi diva na whea ngai ma le tatou e kalesia I le nei tausang. A whaina a mai au a o le tai au. A mele a veloa la se tau langa pati. Oi, nganga a mai au lima. Aleluia. A me tai ai I le atua malona anga le lei. O le tai au le nei. O te whiatara noi nei se mata opo o loo whai ma. O loo whai ma lui. O loo whai foi ma atu ia popoloka o le tele o langa o tangata kiusano I ona pō nei
O se meta upu na mai ele li ia cha o te usanga utu nai i le masina o ke topa. Na mai ele ta hele tui na sa whapena o na te furi sai fa la au mafa o mafu au furi sai inga whapena na amatau o ki le tue tasi. Ai a o on fa soro tau talanga au a ki ma le lona lua. Ai na e whaiasi ma whanau te si ve vela o le meo leo te tūwai i a ma moni pen whaina. Wha aola ma le sika ko wafi leo, le sika ko o ngā ungu leo. Ang wa whaisi vela o tātou malu ne. It's a topic that the Lord gave into my heart as a pastor and as a leader of people to ponder about, because it has become a major talking point in the lives of many people, especially born-again Christians. Masa whapena o na te furi sa ia le mata opa ia lai tā sanga i le tua, ma mafuta lava iai i lona fina ngalo. A wai tasine meu te loa, so o se mea e tupu le laulangi wa lona sila fia ina i le tua. Na o mai foi le amatanga o tau sanga nei sa o whaasoa inisi o boi le tala le lei. Ia ele ngata foi lea, na o whaasoa i foi i le whanau, e winga i le mata upu nei. Ia sa o whaasoa foi inisi o whanau i la le nganga i tutono le tatou malu nei. O fisili lea o lo o whapenana tu lai mai i le tele o tangata. Pe o toe au ngā ea le lotu mō soi fua o tangata i vai taimi nei. Po o toe au ngā ea le lotu. Le lotu lea Iesu Keriso mō tangata i nei ona po. Is the church still relevant for our lives today? A wala o telo manatu i na ua whailoa mai o na ua o le tuspa i o leva. O nisi nei o manatu. O na o tuspa i o ua whaiasi leva. Ua whapenauna le toi au ngā. O nisi whai mai ua tele lotu. Ua tele ia tapua inga. Ua leiloa po whea tapua inga moni. A whea tapua inga sese. Le ngata whai lewa mai ua tele ia online churches. Wa tele foi lotu i lunga o la foi nei ole o TV wa i lunga o telefoni. So o la o toe au ngala mala ngata tau o na foi a peo sauninga pela o le sauninga lea e te iai i le tae au nei. So o se fesili le nai te wawa iai awa a e wawa i o tafa e wawa i mai luma e wawa i tua i o tau le ain tangata. Ele ngata ya ta fioloka ko ole a foi ngai e umoka mai lima umoka mai vai ko fa solo ko mai lima ko fa ka umoka mai vai inga ia mau fa ngo mera ai o isi e kale sia ia ina ia o toya na le fa fe au malona a inga ole malosi mai le na o fa o so songa mo lutau. That's how powerful this statement is in our lives. It's challenging our minds and our thoughts. E lui nai leo le tele o a foi neo tangata. Ai o la utali ia te oe i le mata upu le tusa ma la usa i ili le li ma la umafutanga i le li. E le ise tasi na te tapunia pe na te whapena o na tawhia le lotua le atua e ala ia ke wiso Yesu. My answer to that problem and my answer to this statement is that no one can stop the Church of Christ Jesus. And the Church of Christ Jesus is still very, very, very relevant and needed in the lives of his followers and his disciples, the born-again Christians. O le tali whai ngō fia la mo o ia li tae aone nei. E lei se tasi na te tau fia. Mai o le lotu. E ese le taua i le soifuanga o soo se tangata e tali tonu i ai Yesu Keriso. A ta punia lotu, ta puni lotu mawai. If there is a church that has to be closed, then close all religious churches, cults.
no one can close and stop the Church of Jesus Christ. But mai fetalai ngā ke wiso le matau pe losu mal whawhai o pe tō suma le lima o mātai o. E mawai mea umalava. Ai le mawai lana upu. The church is the word of God. Mea nei mawhau o tangate iai, tō tele fo i o keu siano whanau fawina, o la ua muni muni iai i le manatu na malangona le nā. Pa mai ua lava online ia, pa mai o isi le fasili le mai iai. Mai, ana wha pēle whina ngalo ne tue whao ngā online whanue e le whatangaina e le tuole ata mai le nā. Mea nei te wawai e le awa o ngā ale poto solmona, whatau tue sumal wha sumal lua, e iei le awala. Online is another method that is brought now to change a lot of belief in Christ Jesus. And people will use that as a place of fellowship. But you will know something about the difference in online and coming to a real scenario, life-warming relationship and fellowship of saints and believers. There is no warmth on the online churches. E te aru I lunga po lale tele online I tele maua na mawhanawhana. Ma le whao unga I pei ona e maua I no fuanga whapenei pe au mai whatasi le tino ke wiso. Hallelujah. So e le tau fia le online, e alu wale tangata ia, I le mea e manao ai. Me foi na ia tātou nei, ai ngofo ia wai le lava loko e fia alu online, pule la ua fionga. A ia e alu ma le mautinoa. Na whaanga na le mau le tausanga le nei polivisiona mai nei, whai lau whiwhiringa, ai whai se whiwhiringa, poto se whiwhiringa tonu, e whaavai le fionga le atua. Hallelujah. But my initial lala me find cool life. Why are you having a life if you're still having your church? If you don't believe in that, so close your life. Yeah, my fau na ala na fai le live le macho ina ia le ngata ia macho ia le upu le awa o le upu le talesia nei ese le ia yo fa unga le tua ma le upu fa o le tua. E vale ina ia fa pena ona o atu I maota o isi tangata. Lea le o mawhaina o ina, o isi fo I sai te tau ona iai tu tonu a whalsa, a wala tō nofua ia ina ona o le paie, ma le au ngata. Ma lesi mea le o mana o e whoa I le tua. Ai la tō te le leo, e le o lotu uma lava, e whaavai tupe. Are you with me? O le mafuanga whaina mato live ina ia o atu le upu lea, I se le mawhai, ona o mai le upu. Ai le o se whaina na ia e nofua I le lo fale. E va te lu ia I leo oe, na e whalongo ina e tūro lea ma e sau I a te wiso. E pei ona moli mawai lea ma tei o fulma tasi whai upe lotu vanma lotu maleiva. Vai mai le ke wiso le lotu o mai I a tau. O tō uma o e tinga ina ma mawhatia I a venga. Wa na o awa o Yesu ke wiso lea tō te malolo ai. O mai au tō wamo am tō a venga. Mai loko wamo a venga ku I a tau. Ai avati a tō la wamo. A wai mai. O la wa venga fo o le avengo fia ia. Ai maua ia o tōu, o le malolonga mau tōu, anganga, e te le malololo anganga la lo whaalongolonga I lunga leina. Ai sau le mei ai, le mamalu o le tua, mina whamike wiso mai, a wā le mātai ona sumaltasi, leo te whamatala I tangata en whai mai polana, lenga whai le life. O mātai o sumaltasi, o lai tau tala ke wiso, e toe ave le upu I tangata na ia whaamaloloina. Ana whaamaloloa le koe o mai fwoi kangaka. E koe mamai fwoi, koe o mai fwoi. Pa mai leo ke wiso se o mai mai e tūmau. O wana le mai e ave manguia. Ma ave whamanuianga, e leo se mea leanga. Ai a whai o kouanga le au kariwhanumanga. Ia o pauanga ko mea ko ke maua. E la lisi keim ko ke mai ai. Wa o le ko ingai o Yesu ke wiso lea. O ila la karien ko whanumanga mo inga. O le winga na lea o mai a le tua. Mo tanga te winga le mata upu lea. Ai, o le atatu wopo le asef, a wa o mai le li I ta ua. I le ta ua le lotu. A wa le o whinau mai tangata. Wa le ta tau lotu. A whai fo I lai whinau tangata na o le tau le lotu. Tau na whesiri po le atu I ngā lotu. Ai le ma whai o na lato whape na
o na hao whainga uma lotu I lalo lo ngā lotu e tasi le nā. O lesi tangata a whaia sai se lotu le nā sa polonga I mo meo taulanga ma mea whapena. Ia wala whaia sana whiwhiringa ia ina. Ia e whawhala le vasi. Au lo ki ngai nga ale va ai se kalesia e le whaia in kaula. Ta whai o le mea ngā wala inga le loku. Se wat whakau wa o le me e le loku ai. E fia tali e whamanuianga mai le tua I manui o le malo le langi wha mai le tua. O te whamalia ia te o tō I mero lolo mai ro whale. O te whainumia o tō mai vai tawheo o me whawhia. Ngā uma o mea sua malia o le malo le tua. Ia uma whai lea e whamai lea lea uloku. Mangkua ka ko kaulanga le me le vai aso lea. Wea ko ia e le ai ma sese koe sau. Wai maua mai tangata ia. O ia te loa ai. O tangata uma ia whain whamatalanga o le toa o ngā le lotu. E te loa. E iai mea na manua I tutono le lotu. E iai mea na ti ngā ai talinga I tutono le lotu. E iai mea na ti ngā ai le lotu. E iai fo I mea ngā le sao ai longa whinga ngalo, malanga ko whā, malanga wha ukaukanga, I ko kongo le lokunga, walu lolea ma ave le leanga o le lotu. Ai whafonga mai oto, e le leia le lotu a Yesu ke viso. E ala whapena o ne se le lotu nai te lotu ai. Na e alu ai lea ma so na ave le upu e whapenau na e le ma whau ai le tua na whaia oe. Le kong kare laga I runga I o le lenga le ai au ngā whot ko whanongo mai ai nā e le tūlanga le nā. Si, a tātou malama lama le mea nā laina whai le lotu. Tau te malama lama I le tua lea. O na sui ai fo leo le ngangana. When we understand the reason why God created the church and what the church represents in our lives, then we will never abide with that statement. We will never endorse that statement that the church is no longer relevant. But I have come and I make this statement loud and clear to everyone that will come onto this live, anytime they come onto this live and hear it. The church of God is very much relevant, especially in the age and the generation we're in now. Lea te teime te mana mea loto o teime nei pito sidi ai roma na mia. O le loto o la mafutanga le ma Yesu ke viso. Hallelujah. Tatu wo I le Mateo sumalono. We'll look at the scriptures. Awal trispa ia e whaavai ai le loto. The conditions, the constitution, resolutions of the church is founded in the Word of God. E ana whane tonu loto ona o me whaia tangata. Mafu anga nai wha wei manatu o tangata leo wale tue te tau le loto. Leanga o loto e whau I manatu ma leanga nuu, ma ngana, ma tū, ma me, ma sani ai. Mafu anga nai polonga I mati ngā ina tangata. A le loto ai e whaavai ai Yesu ke viso. Ma le hawhionga le tua, ma le whina ngalo le tua. O inae te manui ai. A whaia so e sau lotu e te manui ai. Va ai le ECM, Emmanuel Christian Ministry, Papa Toitoi, 3132 Seddon Avenue, 267-8835. The phone number 027-267-8835. That's my number. My email. Phone me and I will give it to you. Hallelujah. Hallelujah. Ai sea, awai amolia o tangata ona o la umoli maulea. E whapenao na utui luma o tangata. Ai tutu awa le langi. E whapenao na whamaunia. Le moli mau te vate. Tosui wane o tausanga. Mafu anga nau te vate ya te oe. A su e se kale sia te lotu ai whamalia I lo finangaloi. I mea umalawa. E ke le whapengao nga whaia ngiau kaulanga ma mea umai na whamalosi ya te oe. Ai vatu lo whaitadia. Sau lewa ai mai. Fōringa ia. Amere kia mai fōringa umare e kalesia. E nga ia o mai tangata e wa ai e ia te utou. Camera. Bring the camera here to the front. Camera boys. Bring the camera to the front and focus upon the church. Because these are the ministers of the church. Bring it now.
Wa me nei le loi oi o pe la tu no fang fai chele. Wala ngai ele oi lo le ki. Ai le pu oi lunga camera ai ko la ko le o mau wai lo le o fa oi lo ko fai fe au la le ya ngai fa so ai lo le ya na. Thank you, Paul. Focus uma ya fo ngai the camera uma ya lan tu umai. Yeah, come with me to Matthew 16. That your war in the mafo angana fai le lot. Understand why the church was established. E lese mea na fuafuaina le tangata. Ina ia e mautu ai lea i le lotu. Aua i te mautu i manatu o tangata. O tangata na e ona manatu na o tangata bo whape na e lantou te le iloa lea tua na whaia le lotu. Every mouth that is saying that the church is no longer relevant are people that don't know the God of the church. They've never had an experience with the God of the church. The experience that they had that caused them to declare falsely the irrelevancy of the church for our generation are people who had issues with other people that were seeking God, but they never found the presence of God. Ola tau ye fa me wole to ya ngale lotu. Ko wa uma le ta wole lotu. O tangata la to te le ngata le lole to le lotu. A o tangata na ye fa fita uri na fe ngai mai la to I lotu na lo lotu ai. Na o lo le ma ave fa fita uri na ma pe nei na ba fa sala lau ye na ai le o se me na mai le tu le lotu. A wa fa la to te le lo ana la to I lo le tu le lotu. Ele ka ukala ele ma vava ngu. Vai fa nganga upu. Ele ma vava le nguko la tole na I mea wa la tu tala ina. Oi ai ta lofa ya la tona. Woe unto them. Vai le fa maoni no le tua. Are you with me? Wa ia ma te suma le ono. Tato vai suma lima, man suma leiva. This is God teaching us about the importance of the church and why the church is alive and much, much needed as the rapture is getting near. A o lata mai le sitianga, wa matua siria leo na taua, le yaima mafuta o tangate tutonu, ole ekale sia le tua, ole ekale sia whawai ia o onga Yesu Kiriso. A wa o upu foi leo le lotu, le anga wa tau whai, a le lotu a ia leo te tautalai, o le lotu e whawai ina le tuspa ia o onga Yesu Kiriso. Le ekale sia le anoti ia Kiriso. Jesus Christ died for the church. And the church was the entrance for every soul on earth, irrespective of color and creed. Na oti ke wiso pena mliu, mo lana kalesia lea, o le lalo lani anto tangate whano longo yawa onga ya, po le a lava. Le ngana e sawai. O le a, le tu a inga e sawai. A latu te lia ke wiso lea, o lantola na e taua, o whanaua lea tua. So tato vai ina fai upe suma le iwa, tato fai tau le suma le lima, se io le suma le iwa fai tau mana tunatu iai. Ponder on those words as we read it. Ina ia e loa i leo mafu anga o le lotu ia. O na fetala iatu le o ia te la tau. Ao o tau. Se a sau tau upu ia tau. Oi. O na tali mai leo Simona Peteru wa whape mai. O oe o le Kiriso, o le alo, o le atua soifua. O na tali atua i leo Yesu wa whape atu ia te ia. Amu ia oe Simona Paiona. A wae lese tangata na ia whaali atu ia te oe. A o loo ta maa o i langi sulvalu. O te whai atu nei iau ia te oe. O Peteru oe. O te atia e fo I lau e kalesia I lunga o le nei papa e le ma whaia fo I e whai te toa o se oli o na manu malo ai mana tuar whai upulana whai tau suma le iwa o te avatu fo I a te oe ki o le malo le langi o se mea fo I e te fusfusia I le lalo langi e fusifusia fo I le langi o le mea fo I e te tā lai le lalo langi e te talaina fo I lea I le langi. This is what happens
to the church of God. The great I am, the creator of the heavens and the earth, will always reveal himself to every person, man, woman, boy, and girl, who come to his presence and ask for who he is. Le tua leo le lotu. Le tua lea so sesi la mai sau ia te o lale lanu la ngana mo salemu islami wa lama ia tu ai ngā tautununga sese mamona mo le maua Yehova au mai ma fesiri I a sofitu. Le vei ma la sofitu fesiri ai se o ka ua koe au se siaso. Ia le mafu angolo ke ka ua I lisi o la kouia. Buddha ma le loku lai lunga I o I vai lima. Ia ngā. Pehei. La tō umana. Le wai vai u feta lai a le tui I. Ina ua fesiri ke viso ia la tō ia. A o heo lanau tō whamatalanga mai. Le atua le nao le lotu. Na e maaino le whai upe so mai ai. Whai mai ai le whai mai ke viso iai nā. Ai au te whai atu i atu o tō. O te atiae lau e kalesia I lunga o le nei papa. E o whain mam I le lot pope. A wala o le awa onga lot pope. O le kalesia a Yesu ke visu. E atiae lunga i asa ngato petero. The Church of Christ is established and founded on St. Peter's. That's wrong. E le whauringa I lunga o le tangata soifua. Ai whai mai ke viso e atia e lunga le papa o Yesu ke viso. O Yesu ke viso e atia e ai lava I nā lana lava lotu. O lana upu fo e atia e ai nā. Ai sea, mafu angana whai mai, o te vatu yate o tō o ki o le malo le langi. I have given you the keys of the kingdom. Nā o le kalesia ke viso e au mai ai e Yesu ke viso o ki o lona malo. E leso o nā vea lava isi e kalesia. Ai na o e wa whato tua I ante ia, o ia o Yesu ke viso, o ia o le alo o le tua. Ai sea, mana tua I le vai teimi lea, o lea fio mai ke viso na sau I ona tangata Iutaia, tangata e Peru, na sau I whanau ngā Abrahamo Isa ako ma Yakopo. Are you with me? O e ura leva na whatari. These people have been waiting for the revelations of the Son of God, of the Messiah. And here the Lord has come, but they have denied him. Le wa sau le alo le tua. Ai lato te ena ai sea leanga wa tele manatu la wa orai. Are you with me? Le wa sau Yesu ke viso le. Ai fai mai fetalai ngā a le tua. Iela ia na talia Yesu ke viso ina ua te ena tangata Iutaia. Li liu lo Yesu ke viso. I tangata onu ese. Are you with me? I want you to follow the teachings of the word. A wa ai le mulimuli le upu le wa onga le fionga le tua. If I be na fon tai se sei nai oe. Are you with me? Are you with me? Fa me feta lai ngale tua ina, se fai po suma le lua. A o lanto uma lava na te lia Yesu ke viso. Le alo le tua le na faali I a Peteru. Are you with me? O lanto wa te lia Yesu ke viso na mafaa tua I a Yesu ke viso. O lanto na te fa manuia o le tua le feta lai. O la tōna o ua tali. Mo ua whawhine. O la tōna o lo ua inga. So e vai e lei o le e kalesia ne tua e atia e tangata tali tonu I a Yesu ke viso. O le tali tonu ua talia Yesu ke viso. A vea mali mwha o le pen tato talia whamantunga. Ai le ngata le umar whamantunga tato toi o tato wainga. Tato wala ina o tato walanga le vai yaso antoa e tusa ma o onga Yesu ke viso. A uman whamantunga na sa e koe foi le laulangi ma whai mea laulangi e le o se so o Yesu ke viso. Are you with me? Tatu iei whatasi e nā. Aleluia. A e le muli ia o onga ia o lono winga. Ia e whapea na foi ona te sea iei leo o ia I manatu iei vai teimi nei. Vai me ia o mai e le tua I rana I kalesia. Mai ke viso o te atiae. Lau e kalesia I lunga le papa. E le ma whai to toa o se oli. The gates of hell or Hades will not prevail against my church. Are you with me? Are you with me? Au ese foi na tanga tō whamai anga wa loko nisi me o kupu ai wa ai le tino ki usa vetemi en. Mo le ko iai anyi wawenga ko kupu ai. Are you with me? You no longer see the presence of God there.
Why? Because people have lost their faith, although they are still in church. Are you with me? Are you with me? People are still declaring the word. Lagavale 𝚗𝗚𝗏𝗖𝗟𝗔𝗜𝗍𝗘 tanga tele upu. Ai nana 𝚗𝗚𝗏𝗖𝗟𝗔𝗜𝗠𝗘𝗥 I le ngutu a le loto e le tele tonu yai. Are you with me? Because of the tonu lea. This is how you believe. Not only you speak the word, ele ngata na tautala le upu. Ai tele tonu lo loto e tupu le mea nai te tautala ai. Fai mai lo ke wiso ona whaia le mo oe. Are you with me? Ma recognize 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛 fai upu e lua suma tonu. Lua suma le lua fai mai la o onga a ke wiso na have faith in God. Fatua tua ile tua. Ola, la le wingo fatua tua. Fai mai fai upu lua suma tole e fa matala ile fatua tua ile tua. Tautala ile maunga sitia. Ma ia e tali tonu e fa pena ona tupu e pe ona e tautala ona whaia le mo oe. Speak to the mountain. Command it to be uplifted and cast out. Believe it's going to happen and you will have it. Wai vai e ki yon malo lea. Ma fu anga na mana mi ele lotu i vai taimi nei. Te au mai le mana le o le fionga le tua. So e vai e na tulanga na ale tautala lo fofonga. Mele na ele aingi va venga. Are you with me? Tatu ye fatasi e na. O va venga e ala tu tupo oe. Miracle happens because you believe. You believe in what you're saying. Taimi nei fa mam now it's a tonu yati oe le upu. Don't be silent about the power that is in you. You speak that word. It may be delayed, but it is coming. Fatatina, awe te fatu tu ya foi nei so onga uturi. Ku no ti palalo fa no kinga, fa ko ke lo le ngungol me kinga. Ai e tu lo fatu tu. Ma e te ton me fatu no e se fa mele fiona tu e te tau talo lo ba te ton on tu pulo le. Si. Wow, o le mana le o le lotu. Ma fu anglo fa e mana o mia lava le lotu vai taimi nei. Are you with me? O fiasa ta mai e se le lofa maleanga le lei. Wa mai uma ia te oe me uma. Ai o kemi ai fa e koe ka kalo tama o mai lo fa maloma tama. Set your face. What does my word says? Lan menga fa koe la upu na ia te oe. Ke au kai so upu. So upu. Ngai tau talai lea. Ya ngai vala au mai lo lea. O ke fa no long. Ya ngai lo le fai. Ya o fa kiunga. You see? Sometimes it why no or my malolong. Are you with me? Are you listening? Sit up straight. I will go for the menga moyai. Go for lunga. Go for sao. Hallelujah. At the telephone. So se me tole toi tama. Ya etali tonu. E whaia mo oe, ona e maua lea. Look at the power of the church that is in you and I. Wai lango na ina le mana le ole lotu le mai yasi oe. Lau te talo. A wau kei roa. O ko uma o kanga kakalo. O ele whai upule lo suma tolo ma reko suma tasi. O kei roa le o e seasa e ko ki lai ki kia kanga kaukala. O kako. A o kako o kei rao kanga kakalo. We come under the category of prayers. Ai whatonunga o le talo. Le wha meke wiso o te watu ya te oe lau e kalesia o ki o lou malo. Are you listening? Na wama ya te oe ki o a ki e wha mai so se mei te tatala ina papa toe toe Emmanuel Christian Church I lalo nei e tatala mo oe le langirunga. A e fusfusia foi se mei lalo nei e whaia foi mo o toirunga. Are you seeing how blessed you are? By coming to Jesus Christ in this church. Wai vai ele mano le tuana mai ya te oe le wa e ofo atu oe malo wa inga te o mai tatou te osi tau langa fatasi ya te ia whale nei. O lau te talo, o oe te talo. A o mata. E va ai o mata e lau te talo nai ave luma o le tua. Mai na fionga le tua. Don't let your eyes off that word. So e te tale te wa ai o fonga ia ina a whapena on te lia le tua, le upuna, le whatolea. Le suafa I sukubiso, a ma, lo ae. Ia sala sing. A wa umana e wheta lai te wiso, o wha lava. A mato malolo ai. It's already been done.
It's a done deal. And I pray in the power of your word right now, because you said that you watch us that word. And I speak that word right now. You are watching and you are fulfilling that word. You are manifesting that word right now over her body from the top of her head to the soles of her feet. I give you glory. I give you worship, for your word never returns void. See, that's how you pray. That's how you pray, the power of the word. For too long we've been praying, but we've been praying wrongly, erroneously. Telo tau sanga tatou te talo, tatou umata te talo. Sa au yei foi lau vasenga. Au ke leo ko yei lau vasenga ngai ke vai ke miei. Are you with me? Why? Because we mouth our words, but there is no faith in our words. Why? Because there's no substance in the words that we're praying. Tatou te talo na la wa iluma le tua, ai le o yei lau roto. Don't lie to me. Ave lo loto antoa fa tasi mana ane na le ave nga ma fau ma ave ma upuia ale ngofo le lo la me fa le loko. A mai fa talenga ke viso o tula fono nei lua tula fono te olai. Excuse for my voice, but I need to wake up your mind because you're sort of sleeping on me now. Pa malulua tu lo leo e ana si lunga ki o ika. Alanga si lunga i fa pengang fa fang wa ko ya. Se fa pengang kau ai mai fa mo me wa fo nge o kai kuringa yo kalinga. Wax nga yo kalinga nga yang bakala yo o fo ne yo o talinga na ya ina. Hallelujah. Hallelujah. So ole fo ne ole mana na ole e te tautala le upu da fa mai ke wiso. Lua tu la fono mo mua ia e alo fatu le li lo tua. I mea o malava o te tonu ia te oe. To love God is not just love by the words of our mouths. No. That's why our words are very shallow and powerless. But for anganai le ise mana ia tatou upu. E whapena foi lea o na māmasangia tatou upu. Langa upu lai ave le mawhawhau mana ngutu. Ai le o alu ele loto atoa mara tangata. A mai ke wiso, a e alofa i le tua. Ia e alofa i lo tangata atua. Lona winga, o lo loto, ngā lo lue whatasi, mō tātou mawhawhau, mō tātou tino. Ai te ina o tātou anganga, tātou mo modi lole i le tua. Ai mai lole o le whionga a le tua ina, e whamanuia i a te oe. And that's how we get the blessings. Are you with me? Ia e alofa i le lua te tua o i pe o i lava i a te oe. So te avele o te talo na pela, te talo le te talo i nei, i le tai au le nei. E leo se whate te inga le na o whoi nei. Mo le tato mataupu, I really prayed for her. Because I know the power of that word. Hallelujah. Osana. So o ia te wau iai, o manuia o mo le langi, ai sea, Christ has already revealed that. Le wa o man whetalai meke wiso lana lotu, i lana e kalesia. O ki umola o malo te vati a tōtou, au tau fusia i lano nei. Nā mea tupile langi. Vai e minoi langi. E le minoi langi pe a le tau tala lou. Te whalo alo sipa. E se whalo alo o whaltua ole. Ole fio i le awa. So when we are silent, nothing will happen. Are you with me? A le upu wa o whatasi o tātou tangata. Mea nefe mai Paulo. Le au soe o te ai o yatu i ate o tau. He's begging the church. Lai au ngani. Le ngana lai ave o le tusi Roma. My brethren, I urge you, I beg you, in the power of Christ. Te au ai o yatu ate o tau tu ina atu o tau. Sino. O le taulanga ola. E pe ona e ave lau taulanga i le tua te me te whane ne e whape nā foi. Lau taulanga te ave le tua i te talo i te ave ina i mea nei te mana o ai. A wā a e whaia ina. The promise already been given. Wa umana o mai le pule. Whai mai a oe te talo. A o le langi te tala ina. A e tāpu nia foi. Wai foi le leonga ngai sa masangianga ngā kangin kau angu. Wai leo koe maa wawa ia o e malo a inga. A wa umanga e kapungia. Are you with me? E wha pena un tātou loka pungi ia foi nguko leonga la.
e sidi ai le te tala o fo no fa manyang pe fa pe na on tatu lo ona ave o tatu bana o i le li alright so le kalesia o yana ai sia ya wa ele fa vai bi ele ma fai ai foi nei e se oli vai lai me e tau fai se oli e oso fai ai o tatu ainga ele manuia lea e fai a ngā luenga ale malolo al pauluri a e te tautala pe a ma e tautala pe lava ma e tautala pe lava e le fai alola te talo nei wa manga fo le okomia vai o le tua it's not a take away it's not a drive through are you listening ele o le drive through I feel alu le drive through se me drive through alu ia Kentucky pe ke alu ia McDonald a le tua e te alu i lona mamalu fa mele fionga le tua e peru e fa suma leono o mele ia tatou nau wai tatou te ulu atu i le nofa li o lona lofa tu noa fa mele nau e ulu atu i lona mamalu a ua ina e tali mai ai le tua ia i tatou are you with me youth listen very carefully. This is your season spiritually. This is a time that God has already prepared for you ages ago. He spoke through the prophet Joel. O teimine o tōwolanga. O teimine o tōwe au maia perfetanga. This is the season when God is going to use your lives to bring new prophetic words. You're going to speak the oracles of God, and miracles will happen. But it will not happen if you're careless with your relationship with Christ Jesus. It's good to come to the youth, but it's much, much more when not only you're taught in the youth, but you also have a personal relationship with Christ. The word that we shared this morning is for you as well. It's not just for the elders of the church. This is a word for you as well. And this is your time and your season. You are here to do greater exploits, much, much greater than the prophets of old. O teimi nei, e whaangai na i o tau sei fua, e le tue au mai ai, wa venga o lona malo. Ai le mawhai ona e au maia, wa venga ne na, pe ale aisa o mawhtanga, ma Yesu te viso ma le tua ma nganga pa ia. You need to receive the Holy Spirit. It's good to know Jesus Christ, but it's much, much, it's more powerful when not only receiving Jesus Christ, but you also receive Holy Spirit to come into your life. Hallelujah. So, o whamanuianga na o mai le tua ia I tatou. Wa mai le ia te oe ki o le malo. So, o i o nai te vai ei. And please, don't just listen to the word. I want to tatou whanongolongo e mai wape, yeah, e fau, yeah. No. Whai ma whatai tai. A whai whai ke masa o sau le whai maula ia, wa uisi whai winga i o kako a inga. La hoi de umie whai e iau mea la. A e nau a ma malo le tua. Kusa pe a musia oe. I le vatu nei na tatou whanongolongo i le salamo mua. A mu ia le tangata. E le savali le. E le tu foi. E le nofo foi. Vai la rong foanga. Po aia e ka wemu mal ko ainga. O wa ko ainga ngala amakai. Ia ngalo aka. Ya. Bless you. Lo. Ai awangi alaksi upuleanga mai roto. Ai ko ngau o le awai le pine. Na fa ia ina le o le tua. O ela na sa fai me ula ya te oe. Ia ola ko yo aku pe mai. Se tatalo amo. Ia o fa pa wa ko sa fu le la ele ke le ko fa wa ko sa fu la le. Nei o te mina fa nga i le vala wina le li. Yo tanto jola. See that God is for us. And God is with us. Awala na fa le tonu tanto. Ese se me nga ngofo I. We're carrying a lot of old stuff. We're living a kakao, a lafo la pisinga.
Wa le kaluanga le koe whaia ia mo me o le a fo inge o le heart rubbish le ale malo mo le koe ave sea le o ka kola pisinga. Ai ai al ka ko spiritual cleansing. Ei te me a fa mamai nei tatou fa le nganga. And today is one of those days. All right? O le ekalesia fo le come with me to 1 Corinthians chapter 12 verse 26 and 27. O le aka ke le point mua. Mantua le famela o afso swani. Paftai lava pasta tala mol ka kala ingol ki e sa loto fe mai o le fa kope kopea o fa kope kopea man tuala le leo le na o tai au le nei le o la ka fa ko o le fa tope topea a wa vai mo me a fo nyo ai la vasa mo ai au e mo tope ma ye a ka ko alu le alu le ngau papa let's take a snail base. I find fire if you have the fally, so a point in the cry out. After Tala have a no ele kuya oil. Ele for your mako fire, say upu yache oil. I might talk to Fatman Ria yache oil. Yagna, but if I were a lot of my now with Yalu. You have the freedom to go. That's the church of God. You're free to come and free to go. Mo mo ko nito mata upe suma le lua fai upe lua fuluano ma le lua suma le fitu fai Taiwan pe a fai wata to ia na fa mo le mole ia lo ful fitu o le lotu le anke wiso. O le lotu e iai whawhitauri. E iai ia tūlanga o whewhina wa inga. O whetena inga. A wāre mele tupu ia kore nito. O lea wa whetau wai kore nito o na o mea lofa. Au mai mea lofa nganga pa ia e atia e ai le lotu e whamanu iai tangata. Ia au whapena lea o na whai au whewhina wa inga. Wa whai mai se sili ama kou. E sili ama kou mea lofa i kou mea lofa. A lewa fai mai ia ke viso I. E ala I lona ngang pa ia Paulo mo le kalesia lea. Mai a o outou o le tino ke viso outou. O no I tu tino te tasi. A fai e ti ngā le si tu tino. Ngā me fai le si kukingo. A vi ia le si tu tino. Ofo, ka umangianga o whakau ke whaikau. A leo koe e wakwa e ngal ko korua ka ngaka ie. I think o le kaunga, ya, wha uma ka kumakau. Alleluia. Alleluia. O le mea le ale e karesia mana o mia ke viso. A ti ngā le si ti ngā whatasi. Ai reo ki ngā le si ai overbi. Ila fwoi me ki ngā. Ila fwoi me ki ngā. Ya fa mai sia a fa mai la wo ye le kinga a la la fe a wa me ku le lot me la le fa mai tinga wo le to ya ngale e lot ai sia o ngu ku ya wa mai wo ye mo wo lo ina a fa alo le ka fo ni le fa so ngol upu nga ka fa alo ye ya ko ko lo a ka nga ka kinga are you with me? Se yo mai ia makai o ka ko loku ke me la unga la ko ia nga va ko le o fa lo ya ke ko hallelujah osana is that okay? Is that all right? I le fi ja o nga upu ia ya mo fo mai pe nga o ya e ia le nga mo o le tulanga le ina o ta to o le tino so o ia te vai o le lotu o le tino ke viso e le o se lotu Mika e le o se lotu o le o se toto se te atono. E leo se lotu, e leo se o kouroku. A o tātou o le tino o ke wiso. A malama lama me uma ia. Ia e lea leo se fikinya ia. When we know who we are his body. Wai mai lama mo le tino ke wiso pa le o ku whakasia ai whapenga lo le o lai a whainga le si kingo wa akol va se le ka ele. Lalan mea la o le kingo akoa. Kako karangoa, la mila o le kingo a kole pe a fe, wala,
O le whainga ngai, ngā o lima i leisu. Wai maua mele mele mua maua de loko. O nā mea, tātou ti on sa ia. A longa sa i wale whai ai. So le, a wai kele maua kama. E ke ingo le vai. Alo ngā lo, whakula, me tātou e kai se, mali lia lava. Kako wo swimming pool. Ia ngā o loa kongi ro leo ai fo inga yo. Osi o na fo inga kongo swimming pool. Ngam whakai le ave masanga. Pasi moli. Mai maua mai ingo whamata. Ngā seka laka mai ngā me how we manage ourselves as a body of Christ. Lea ua mangongi le kako loa ai. Ia a whai fo i eison ko urua whai. Ia mai. Whai ngā le li. E alanga o mai le mea. Le mafutanga ale aeto ma le Rock of Victory po wa se fulu lima pe luas fulu kausanga kaluai. O mea le ianga a mai le kulanga relationship o ainga. Ba ke minga o whai ia mo mei o relationship meetings i konga. Ia e whai ngoma fo isi kinga ma menga o mako ainga fo e kolu aso e le kai. Le lo I vai nga e lo ko I se so le o va e ko man ko me vai peminga e vai le fa maungi a voi e ngalu ia so o fe sili la me fai ai e o tu lang le sa e na averoni o fautua ia ina vai a lo fai lo tino ia o isi foi la me na fai lo ina ia na mai lo le o fa tau lo fa simoli ia o fa tau male me sa popo ma sa popo fo mele ave lunga le a ia wa fa pena wa me male si solo fo wa ia na ave role ia na ia ele fa yala se ele fa fo ia po la me ke a o mena na ave ia ia o su e ko lo langa me lo fo nga veku ia o la o kiriki al ma fo ro ia fo no me te tauna fa ia o la ia le fa le tonu ave o ia ma fa le tonu i tonu ale kare si wa le winga le o le tino le o ke viso a le me fa la tama fa mal tino. Mom's the word. Alunga na ngatai I. Ai le lo fo yo. Wa ko fo. Ala wa wa ba o fo wa. Ai o wa so wa la e vai ke no o pe al tan no ale wa ke ngala wa pe la ka ba ke le fo wa ka. Alo nga fa pe. Bole ka ukala ngu. A o ka ukala ia tanga. A fa yo mai nga ke foi. O ola nga le nga mai upu ka ya nge ya ni tulanga le na. Are you with me? A word fa le oina e ke so ani ya. Are you listening? E phoning a mali. A o mea na o lo fetala ye li. Right? O tanto chino. E le ngata tanto chino. Ai fa mai la fionga le choina o tanto o lona manu. The church is the temple of God. O le kale sia tu fatasi. Le upu le fa pertani assembly of people. Fa potonga o tangata. Tato mai malama mata fane o tato ainga e kale sia. O tato mai loa e leto e tangata ese oe. E leto e tangata ese au. O tanto fa mai mo le maua peteru na au mai le pongisa. We were brought out of the darkness. Au mai ino na malu ba fa penalea o na au mai ona fa penga ia te o mau fa mai o tupu. We are kings and priests. O tupu maosi taulanga I lona mama. O mele I o to wosi toile o taulanga ia te ia so o lesi vaenga lea mele taua leo le lotu. O le fa potu patonga o tangata. Wa tasi le manatu, tasi le leo, tasi le taltonunga, tasi le anganga iai. Wa lanto o mai fatasi fapena o na vea lanto malu e fio mai iai le tua. E lea fio mai le tua I le fale le nei. God does not come to us because we have a building. We can have a building, but if God is not in our lives, God's not going to visit us. Ai ala na fio mai le tua I le lotu le na no fai atu tangata ia e le mawhaina ave sea le lotu a wa o le lotu o ia mafuta I le tua mon tangata. So ia te mai le atatu o mai fantasi o tatou o le tinoe e tasi.
E ave ese uma tatou ese senga mo tatou mana tuna tunga. Le upu lea mo he whaongai oi mo meo o a whai neo whalifono. There's a common statement in the political arena. It's that we agree to disagree. We agree to disagree. Wa tatou loto ngantasi e whapena na ese ai o tatou manatu mo tatou malangona ina ia whapena ona matua va iri se mata upu ai a uma se mata upu wa uma na whaia le a whai nei le palota ma ua tasi le finangalo ina e uma ia ina ma ese ingana. Me whai lanai whai mai tangata whakore pe pelo o a whai nge o whai pulengi ai wha longo o fongo koe a ho o ni mo lesi a whai nge I maka o lesi a lele me whai le ngat ka ye mai whai kau whase mea ngau ka kavalea wha longo I mea na o le whausia e na ai lantou te lei loa o tangata e ei e muanga ngana e ei a la fua e ei a la ua whapena o na tai ala ina I lea o mea umalawa e ana na whinau o na ia sa ili se mea tonu se mea ato toa se mea lelei ai a uma ina wa uma na wholasia a ai o whinangalo mamanatu ia e malolo umalawa I le mea ua tasi ei tangata ua whamela whionga le tua o le mea au sia tangata uma o le mea nei te tau na whai. What the majorities agrees on, that's what should be done. O le tino le nā o ke wiso. Afu ang whainai ese le tā ua I o mau mei o whontanga I tutono lotu. Tā ua whaile mafu anga e leina o auino mei o e kale o mau mei o ngā whono. Telo e kale sie leini o ngā whono whawai. Whai ati me whai halu I le langona o le tino. Whai le whono nei le sol nei I oi se me tasi. Ai lua o atu fai unga vai aso ko isi me ko mai ia ko fongo foi I le mea le kasi o ko sui foi so o inai te vai e tau tu le ai le tino ke wiso ai sea e le ona o ina ma fa vai ina ia I fina ngalo le tu aleluia me foi na uma fontanga I ave le tua I nga fono a wa o inai a mai le tua le fa manuanga e fa pena ona usta ia tanga ta uma lava aleluia ai sea a wa o le lotu o le malu lea o le atua. Aleluia. Ai whala le malu lea. E te le sau ama o mai ngā o ainga malu. E tue moni mau ai lea le mua mua I kolonisa mta o peona suma le iwa. 1 Corinthians 6, chapter 6 verse 19. O ina lai whamei o tau o le malu. O le malu nei ta ua le mta o peona o na kolonito whai pe suma le iwa. O tangata ia te tasi. That temple of God as spoken in chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 speaks about individuals. E tau talingi tangata te mai o tau foi na o le malu leo le tua o le malu o le anganga pa ia e a fio ai le anganga pa ia na so e vai lea o le tino ki wiso le ele ngata o le malu anto le tua a o tangata o fatumuina I le anganga pa ia o le tua o le mele te vai ai so se kalesia malosi o le kalesia o fatumuina tangata umalawa I le anganga pa ia o le tua. Aleluia. O le anganga pa ia foi te le tau whapena o na tau ana wina. Na ana matala lo fonga mai wala tu anganga pa ia fio mau te mana o mia oe e a fio mai anganga pa ia tonu ia te oe. Ai sea a wa o oe. O le ua whauina o le ua whanau whauina e ala ia Yesu Kiriso na laina o wina mai anganga pa ia. You don't have to pay any money for him. Just call upon him and he will come because you are the reason for his coming. Pai ke wiso a au le alu ele mwhaina fio mai ang pa ia. Whai mai le telo lotu vai teimi nei, wa leo to iai le ang pa ia vai teimi nei. Whai mai le telo e kale sia vai teimi nei, ma fu angana whai mai le telo tangata ia, wa leo te tau se lotu vai teimi nei, a wau whai mai, wa leo to iai ia ngana ia fo nei o le ngana le ang pa ia, wa leo to iai fo mea lofa, wa uma teimi o mea lofa le ang pa ia. Foolish, ignorant, and stupid. Are you with me? Are you with me? Awa e te whanongo I meo le lalo langi ne neima e muri ai. Tu sa po lalto tero tangata e te vai e lai whalo ia I nai manatu nā. A o oia ia e te loa lena wala au ia te oe. Know who called you. God himself called you. Ia e loina na wala awina oe le tua. Are you with me? Suma lima whapa suma lono whamai le whetalenga ki wiso e nā, tau te lei whiriwhiri ia te awa o hauna o whiriwhiria o tau. Know that you were chosen by Jesus Christ. Na wala awina o Yesu ki wiso.
E ui sa whaasoa le si tangata o tau ainga i ate o e te sau e te lotu i nei, na laina e sau, ai o oe na e whaalongo i a Yesu Kiriso, na e whaalongo i a ngangpa i o Yesu Kiriso, na e talia i nei lo ia, lea lava e o mai nei o lo e au na iai. Ai sea, a wā ua whapena, o na avea oe, avea au, mo na whawhine, mo na atali. Are you with me? Are you with me? We are almost there. Nofo mai pea. Nofo sa. O e te nofo I lopa pātua. Me te nofo lo pākua e moe lo. Ai nofo sa. E ia mea maluo lo tino na o mai e ai fo ine ta ma e te nofo le iai. So nofo sa. Mea nai te moe ai. O te siri le la o e wai le ufa pupu. Ona o tau. O le la fa pupu wai. Ia le tātou matau. O te siri le la o le wa o mai. Why you need to belong to a church? Ai se ale mea te tau ai lava. Ona e mafuta I se lotu. A o le lotu le manto lo tau o le lotu. O le lotu le tau talangia, o le lotu e whaawaina ia fionga le tua. E ola tangate le tuspa ia le tua. Mai whapena o na muri tai ma te ina I le angang pa ia o le tua. Wa o le kalesia moni na a Yesu Kiriso. Le upulo le kalesia Kiriso o le mamona. Wala na a fai o mamona o fatu le Yesu Kiriso o aso e umai. O sa o le ai. Alright? Yo whatever. Right? A ia I lola le o le upule whawai ai. So le fesile na why do I need to belong to this church? E se ale me te tau I lava ona o I ai se lotu. O lono mingo tulanga lea. Ai whaolaina ai te le lotu. Te tautonu I a Yesu Kiriso. E leo atu atualo whaotanga e leo atu atualo tautonunga. Your belief system is not total. It's not complete. Ai sea, langa yeia o onga le tulanga lea, e te tau ona iai I le tangata, I se lotu. Tatu wōle me tau pe sumalfa, I promise you, e umange I, la umalo lea, ya on tatu malolo ai lea, e uia le wha kua se fulu e ki ai le sfulkasi. Foi la ngalo maka ka longa ai langi ma wala pi ni ka ya vai ai Johannes sumalfa John 14 ai le mafuanga ya lai ona tato wo le Johannes na sumalfa fai upu mua se yo I le fai upu fitu. Are you with me? Are you with me? Se kali mai Kele mea ngā loko usafa whai o loke kū a kōle kū. Nā voi nge le whase fulumi ngoke o kū a le whaiwhan kou kali mai. Alofa mai skama o makua fo. Aleluia. Kou whai mai kou ke alo lofa I a tiau. Ai o ke whai aku le whesiringa I a urua ngā kou ke ala mai. Ai kou ke le kali mai. Whai se leo lo walofa. Put a voice to your love. You say you love me. Then when I ask you, you reply and respond. Don't just sit there. Hallelujah. Otherwise, I'll pour water all on you. Hallelujah. Manatua, mamalama, and mafuanga, and mayele maulea. This is how we teach the Bible. Na walale mamalama tangata tispaia. Mafuanga faina e maia le failaunga. O manatu mua le neo tato launga. Au mailoa lea male tusi. So inai te wa iai lea, e ana na mai le tusi na, e wha matala atiri iai lea, pe ta tala mai ai, le manatu le whai launga, e tusa ma le manatu mua lana launga. Are you with me? Ba fu anga whaina la lewa, mai ai le mau lea, si fulmai, o riane sumal wha, whai mua, se o whai upe fia. E fitu, ai sea, la mea ngalengu o waku le mau lea. La le ulu tala lena o watua nei. A whai kongi nei. O
pasta manguia ave ele limas fulkala pe fe kai limas fulkala go kong inga mai o ileu te loai ko kelo ka ko i ngofo mai i ala ngofo mai la are you with me se ala mai ya la va felang ka ma o nga pa fa la wa ku me ai a ngai ke o ke moi a wa ke ko ya la mai lo le ya wa pasi ka ma fakang o ko ke o le ulele i le anga e ya na e tulanga. This is why you need to belong to the Emmanuel Christian Ministry Papa Toy. I'm speaking to you now. But before lang o towia e lunga o le live. Wa faisi le mai te le o toi alu se lotu. Fa fonga le mai awa le melea e te tawai a uma le fa soa le aso nei tauna e filifili e te toi alu se lotu. A le se lotu e sa iai mua ia avea le lotu nei le kalesia le nei mai kalesia e te lotu ai tolutasi tolu 7th Avenue SEDDON Avenue Papa Toy. Right? E te mauai leo le a foi nei o le tuatusi le nei a wā po le alo whaolaina a e le savalia ma e mulimulita ia o onga ia e iaile me te misia ia fai tauane leo tato fai upu na mua ma le fai upe lua o le tusile na Ioane fai tau manino fai tau leo tele a wā le whafofonga isi na ua mamoia i o tafa i le tantou sauninga le tai au nei fai tau ia aua le atu atu vale o tau loto i o tau whatua tua i le tua ia whatua tua mai fo ia tia lua e tele me no no fwai le maota o lo tama ana le ai po ua ofa yantu o tau o te alu e sauni se mea e no no fwai o tau ma aile lei i upuna i na o aina e feta lai ina i upuna who's speaking in verse 1 and verse 2 o Yesu Kristo o ai Yesu Kristo o ia o le li o le lotu a mantua lo te fesili la io te vetua o fesili fa vai lunga o le tato mataupu le o le ale lotu ma le tau o le mea lai ona e lotu le wa feta lai mai Kristo lea o ia e ana le lotu mai aua te atua tu vale means as you come to the church do not fear. Do not be anxious of anything, but trust in God, trust also in me. Wai i manavanga ia e mai ele li e ana le lotu. Ai sea awale ato tu vale, ba ai le winga upu. O upu na mai wala ato tu vale, awal popole, o lono winga e folinga mai e iai me te tupu i to tonu o le lotu. E iai me o le tupu i lo taltonunga. If you see the tone of the words, then you are well advised. Mena ia fata ia te oe. Ina ia e malama le tuspa ia. Aua le wha sawa ina lau fai tau. Ma ai upu wa ai fai upu. E te langona i nai leo le langona o le tangata nai au mai. Nai tau tala mai nai pela langona leo ke wiso. We are hearing Christ's voice. And he said, do not fear. E fai loa mai e na o le lotu le iai nei o le lotu e iai me o le atutupu. Ai e oi o nā mea tutupu whai meke wiso whatuatua mai ngā tau. Are you listening, Church of Jesus Christ? Wai whafonga mai. Hallelujah. Holy Spirit, thank you for your blessings. Whapupulan tiri mata o matou loto. Ia matou langona lo feta lai mai. Whapupula foi. Te tala o matou talinga ia matou langona lava lo feta lai mai. A o mai. A o ai mai ia matou. Wha iloa mai ia matou lo lava fina ngalo. Na ia vea matou o lau e kale sia moni. Aftai ngang pa ia wā o teimi nei. Le na i feta lai iai. E te tape na ina atili e fo i matou. Wha ato tolo matou tape nanga. A wanga luenga le lei o loo muli mai. A fo ia te oile vi inga. You see how God looks of his church. Vai le wala ngalue ke viso lana lotu. E loa ke viso wa ngase le au lotu. E ital tu nunga wa onga tu spaia. Fai mai ia onga
o whaia o ngā tusi paia. A omi le la unga o lava se 12 minuti. A omi telo o fast food. O le ata maina o tangata. Are you listening? O le tele fo ina o lotu o matulanga o tangata lotu. Eo mai, ai mai fuafua a kosu minuti o kaunga uma. Wai vai mele o pulea lotu. O pulea le ata mai o tangata vai lue peia o oe ma. Are you with me? Are you with me? E mana na o i whaamanuanga o le malo. Ai le lava va. No foi luma le mamalu o le atu. Are you with me? O te lea matua ia ti oe le tala ia petiu. Na umi le lau. Moe kau le ala sau whailunga o le whaamalama. Fa mai ua mawhanga le la foi nei le mea lai whaile lau ngā petiu. Fa mai ua umi le lau ngā petiu. Moe loa le uso ngai ngā. Ia moe lo ka nguru lo. Pa uma ia ilunga, pa uma ilalo. Pa ua hoki. Ia mai nā tua ilunga petiu ku le lau ngā sau petiu ta talo. Ngā ngoma kalko ku ilunga koe o koe alo. Are you listening? Who are you listening to? Oi nei te whatangau te ringa te whalongo iai. Who are you allowing to affect your spiritual mind and your soul? Ai sau tono le kalesia nea tatou sau. A mai lau tangata a toa. A wal ku oisi vai ngai o le whale. A wal mela ngai te ngofoi I. A lau e mawhawhau o. Se ku uma po ka pe o ngā uma. A oi te ngofoi I awa. Ei ai le ka pe o ngā uma. Hallelujah. Are you with me? This is the awesomeness of God. Walata lata le sitianga. See, all the purpose of this teaching, the Holy Spirit said to me, prepare my people well, because the time is at hand. Meia o onga ia te oi na ia e fili tonu waile ina. Awala e anwal sitianga. The rapture is going to happen. Whether you believe it or not, whether you like it or not, whether your timing is right or not. Hallelujah. Pefe tau le sau le sitianga malo taimia na. E whai al sitianga ia. Ai whai mai le te wiso le lotu lea. Whai mai, ai aua ne I o watu ia te utou. Pe o le latu le ngaoi I le po. Wai lola le wingo vai. E lea ia se ngaoi a sau e whapea mai na. Mika. O le kolu ngā ngei o kia lakua ia ngaoi ko whale. Saungi le lei. E lei se ngaoi whapea nga. Lai loi pauli mea nga. A o ngaoi pauli yaso la e le whaola inga. E le longoa ia I gisi. Langa ngalaunga ia pauli kua pule la alea. Wa mai au vai kemi o ngofo oi o ne hanga ma mau wasko. E o I a inga nga ia inga. A ako lo o whiala a inga. Ia whakua kui le iai. A o ngai so I maruanga sa ula vai e o so e maluanga ia wale o e malukia le ula mukia e pe ia lai ula. God bless you, sir. Thank you for allowing me to demonstrate that part. Wai mau mai lo winga le fina ngalo le tua. So ala mai. Moi fo ia e ala mai. Hallelujah. Fa me fetala inga ke viso ia na o te alu e sauni se mea e no no foi o tau. That's why you need to belong to a church. O la walu ke viso a o lana mavaenga, his promise that stay put. Fear not. Do not be afraid. Trust in God, trust in me. I might be delayed. Mai awa tau te popole, awa tau te atuvale. O te angu e sauni se mea e no nofoi o tau ole e kalesia na lai o na alu ke viso I le langi. It was for the sake of the church that Christ went onto the cross. Te loa le kalesia na lai na alu ke viso I lunga o satau. O le kalesia foi na lai tanu mie ke viso I aso I tolu. Mantua le alo le tua. E le whainga tai le tua un whatea ke viso. Ia sau loa. Ia ngā lako loa le langi pe ia o ka malo loa ko lua ia ngau loa le whavavau e le whioki. Oi foi ngoko inga ngā. Oi foi ngol whala lili le sai o kusu kerese. Oi le ngol ngoa. Oi le ngol whala lili ngā. O wako ke loko le anga mai e kala ngoa mai. Oi. O yonga. Ia wala le whai kau kuspa ia ngā. Oi e noka. Sau tu se profeta.
Yen profeta na ave ye no ngai lo le whavau i sei aia. Ala kua oki a iale. E noka ma e lia. Wai o lenga whamau e sei. Mosu ka lana usap. E le whainga tāngai nei tūna whatu te wisa saulo na wa uma ne ngaluenga na e latu e whai. No. But he had to go through the cross. He had to go through the grave. Ai se a wa e malama i le whaavaino le lotu lena mai a ma teo e luas se fuma le ono. Ma whai upu na sa tato whai tuena suma le iwa. Tato e whapena. Pa me te wiso te wati a tau ki ole. O le lang ele ma whai fo ie. Whai to to'ao se oli. Ana le alu ke wiso e lunga le sa tauro. Ana le alu le tunga mau. E tato te whai a ina lava. I whai to to'ao se oli. That's how much he cares for the church. And that's why he's bleeding. He's pleading with the people to remain in the church. Awala. Ole kalesia. Le mafuanga na la oike wiso lunga ole. Ole sa tau. Na e mai na o te alu e sauni se mea. E no nofo ai o tau. I le tae ao le nei ma le aso le nei. O tau ia le tua. Lo ngofo ngai te ngofo mai ai. Wa koe ke I mai loa. Ai whai atu loma ki risu. O leo te le lami nei. O leo te saunia se no whanga mo o e malo ai. See? And I want you to believe that. Te mnau te tari tonu iei. Ae, le ngata nei tari tonu iei. Te mnau whai ati oe. E te tū mau ai le loto ke risu. Remain in the church. Tato umai e te vai lau ainga I. O ai umau lau ainga I alo I nei. This is the time you share that with your family. A whai elo I nei lo to lua. Wo vai ko ukau ia e se tau o whako e lo mali upule. Whai ia te rupe e sau I le lotu. A mata tu le sa lea. Ma e whaasoa I ai lea. O au te whaasoa ave I le life. Ia I la. A walango langa nga wa fo ngai na o. Na o sister e sitare kau I la vai. Ai longa va kusika ka yo lo ko va ko le ai. Sei ka mai yo va ko lo mo le mo wa ko. Mo fo ia. O e fo tinane te ia, ma I lo lo tina. E fa ia sau le lotu. O e fo ia le tamale I. A fa ia sau lo tina I le lotu. Ya fa ia sau le sa. Fa uma me ia sau ai. Wa me na te na excuse ia. Ya mame le sau. Te vanga ya mame ya le mamol nei ai. Ele o mame fie sau. Ava o ke lo ngalu ngai fai ai. No fa me ya. Ka po ai mai lo le life. O le au ka pe ngai mai o le kilo ka pe ngai e fai ai. Ma ua mai. Ka to ia. Ui le ya just matangi fa ia sau le la sale le lo. Lo ke o mai la sale le lo. O sa pe lo ke ngofo ai lo o mai foi wifi fa ia ia. I o lo ia I do. Vai na ga le. Se o mango o so fa ia ali chula. Hallelujah. Tato ia na. Alright. Fa solo pe le fete lenga le akwiso. O tato pa kala fa muli le. O le tara fia. O na nei. E fantasia ele sunga ya mose ale le atawa. Malana mana mea. Ya sina ilario. Tu fantasia tu o toa alfa. Sai ele o le tala fia le la. Ai ita ngata fa longo la fionga le tu. Ya le wa matua sa o ni ele. At kemi la wa pa wa le topic o le kala ngoi ka de o le fa va. E kala ngoi ko pe. Wa inga umar ko kalanga pasta Mika. Se fa alu le kemi le fiafio le lima le fiafie e fai e le. Se fulu lua e peru fai o mua nai fa matala I le langi. Mea nai fai le langi ia te oi malo ainga. Nai fai mai olo o mata mai. Lea noa io. O tangata. So ma fo le tangata lo ainga le va dei na watu. Ai mata lai tapua I mai.
E leo se tōna whai ngā se makamakanga. E kai pe o mea kau kou ki whaia whai leo. Leo lai tā puai. Lai wha mā lō mai mama. Mā whai nei mama wha lai aua tiri mai. Ia tā tōu ia ile. I mea tā tōu te whai e na. E tau leo so o le tolu. Wha longo leo whai tau inga wha le tolu. If I go and prepare a place for you, I will come back so that you will be where I am. A whai whai o te alu masauni se mea e no whai o tōu o te toi sau o te talia whai o tōu ia whaatasi mau o Iesu Keriso lea ina ia iai o tōu i le mea o te iaia. O i nāe whaamauni ai lea. O le moni ma le whaamaoni lea o le whetalenga Keriso o te atiae e le ngate na ia atiae lana e kalesia. I lunga o le papa lea o lana upu lea. Awa ia au maia fo i lana e kalesia o ki o le malo le langi. E le ngate na tato wola manu malo ai nei. Au e ola nei, so se mea e te manao ai, e te wala au i le tupo le langi. E au mai ia te oe, o le fesiri ai sea, ona ua ia au mai ia te oe, o le pule mana mana. Whatever you pray for, whatever you ask, the great I am for, he will honor your request and your prayer. Listen very carefully. Anoa tia lea tua ilana upu lea. He is bound by his word. And whatever you ask, he has to honor that. So a ho o mai nei ele e tali o tato mana onga o le whale tonu o e mau. It's never with our Father and our God. Why he honors that word. Hallelujah. E nā te tali eile me umalea a leo whai mai I foi. O te alu foi e sauni se mea. Matua manino lava. He's there, he's preparing a place. But he's saying, I am coming back. O lea tātou te whaatali nei rona tue whio mai. Ma whanga no whatuei e ta tauai lea ona tātou iai le lotu. Wa ma ai le tātou e kalesia. To tele I o whanau tala vou. O le kalesia. Wa whai a inga wa le tele lotu. I know them all by names. O te roinga umai ngō tamuiti. A wā fōi na whananau ai te tonu. O le lotu o Iesu Keriso. Ai, o le au ngā tupulanga lea, o le o le iloa nei, ona o manatu ia le lalolangi, o le toe au ngāle, le lotu. Al mafua angale nei, o lea, na mai e le ngangale, le upu lea, na ia tātou wa ailo le iai, tātou te fesosoani, e o tātou ainga, walata mai si tianga. E le o isi tangata o tātou ainga ia tātou te talo. Tanga lau umana mai ai le upu ia ia I lātou. Ao tātou e whaasoa ia le upu lea. Vai e esele matango fio le lofa. You can feel the love of Christ. Mai o te alu e sauni se mea. Ai o tō. Patali atu. E pia se mawaenga se wo. E te ofe mei. O te liso e ta ua o tō au auna. I won't call you servants anymore. Because the servants doesn't know the heart of the Father and the Master. Awai le loa le au auna le mea e mana o rona matai. Au te ta ua o tō o a o. Can you feel the power of that statement? Can you feel the power of that statement? E te lango nei na le mana ma le malosi ma le kukua o le whaupunga ngā te visu o oe o lana uo. Nā te whaasoa uma mea e whina ngalo ai. O I whailai te vai au te me sa whio me te visu. You will know when he comes. How? He said, the voice of the archangel. Ai lo fa me le se lo ina. A fa me so. Mai ai fa longo lo le leo le pu. Le pu o le angelo. Ma le leo le angelo le tu. O le na o watu. So I te vava ye le. E ese le lava ta pena o tato. Lava ta pena yo tato ye na. Wana wa mai ate o fa mai o te so sau fo ina ia iai o to. Ile meu te ia ia. So ele ai se fa ina. None of us will fail in our walk with Jesus Christ. We will not fail even if we've been sitting here. We came at 9 in the morning. Some of us came before that. Some of us came around about 7 o'clock. And we're still here. We're going up to 12. But you've been here all that time. You see, the Lord says,
Fear not, because I'm coming back for you. Or fasili, o e tapena mo lona fio mai. Tapena o tatou ainga mo lona joy of fio mai. Gather our homes, gather our families. It's about time we also ask our friends. Reach out to our friends. Tem foi nei fa penana e apa tu ia wo. Ava ia le upulea. Ava ia le upulea. O fa ve ia fa utanga wala to lo fa utanga. Don't waste your time telling again them for what Jesus has already done in saving them because they have already been saved. These people are saved. O tangata ia fa penana fa mai wale tonga lotu. Wa fa olaina. Paule me avena avele mala manga. Fa mai le poto Solomon I mea umatu te sa ili le mala. King Solomon said, in all your seeking, seek understanding. Tele le ata mai, tele le poto, tele le silafia, ai le aise mala I le upulea. Wa mai le le molanto, they are saved. Pauta to me fa iai, o te taune to fo I mai. I le fale o le atua. Awa o le whaatali. Wa lata lona toa fio mai. Wa le whai meke wiso o te aru. Na o e ai to tono o le 𝚘𝚙𝚎𝚘𝚑 teimile nā. E o le sitianga. Lanto umai whawha atu nā. E le o le sitianga. Why? Because they have to belong to the church. They have to be the body of Christ. E le mawhaina vei lanto matino ke wiso pēr whai e le iai to tono o le whaapotonga le au. Pa ia. Mantua tangata ia sau ke wiso sitia o le au. Pa ia. Aleluia. O tangata o ia ua nofo whaatali lava. Mo le li. Mantua foi o peno whaat o isi tangata. Wala na le toi foi mana lotu. Ona o le lefi fia isi tangata lotu. Ona o le lefi fia foi me whai o le lotu. Just to mention a few things. And a few points in la. Mantua mai. O isi foi lai tau sua le lotu a pek. Sua esi ke lokus. Kongu ea foi nei e lotu ai. Ia ngofo ia. It's just an excuse. Are you with me? O tatu I whatasi e nā. Tatu I whatasi e nā. A lea ua whai mai ki wiso iai I me whai e tangata o lana e kalesi. E whetausia. Are you with me? Mau e tasi tato wolo. This is the truth. Nothing but the truth. E peru mo mua. Whai upe lofu lima. Ia ona. Te poni ai lo lea. Pero ese fulu fai taure fai upe losu mo le lima o au ngani ia. This is the bleeding heart of Holy Spirit. O le au ngani mai le anga pa ia. Ya te oe mau lana ekalesia. Me ao na tatou whaia. Ai mai se leo a pen fai mai la fionga le tua. Wa lata mai an po. O umana a mai ta mama fai loa mai ai tantou. Mea I o tutupu ia ngā tupulanga nei. A vai fai upe losu ma le lima. A fai wa tatou ia ina. O na fai tau mai lea ia. Aua le la fua ina. Le fa poto ina. O I tantou. Pei o le masani o isi. A ia fe fa ma fana ai. Ia tili ai foi. Ona whapea, ina ua utau loa o le aso o loo tau lata mai. Mai vai le anganga o le li ina mai ina. You see the bleeding heart of Holy Spirit. Are you sensing the importance of the word? Of belonging to the church. Oe langona ina le nau mai. O ta maa, alo malangang pa ia mo taua I le tau ona iai o tantou tu tono o le kalesia. Aleluia. O wai te tele tangata o lantou whaia ala mai e ai le ua whaorainga fōi nei ia ngā alo kakai whaile me whai ai. A o sau le aso nei tau ia tantou a ele iai tu tono o le kalesia ke viso po le tino o le atua. E tele alo I si tianga. Isa
le ekalesia le i Efeso, o le ekalesia le i Peru, tangata na ola mo ke viso. Ai vai whamtalanga ina mi taupuna se fulu whai mai e Peru. Mana tua te mi mua na o tau talia Yesu Kristo. Na toe lava a sali mai o tau mata. Mo e sa whatinga ina whapolonga ina. E o whai teimi o no tanga sa tau manatu mai a tau. Ai sea lava o tau manatu a tau te toe tu ua. Le lofa tu no le tua e ala ya Kristo. Ai o tau toe fo i tau tonunga whai utai. Ai sea. Tau te toe fo i le mea ua mawai. Tau te toe fo i mea ua whapenao na le aise mana o iai. Awa le ua fio mai ke viso e wha atu atoa mea umalawa. Le winga le nao le mau ia e peno whai atu ona o le ua whapopo ta toma tau. O le ekalesia na ora mo ke viso. O le ekalesia le whai mainu mo le mau paulo iai e. Na toe a sali o lato mata mo e sa whapolonga ina. Na toe a whioti. Na tu inato o lato wala e whapena o na whataunga ina o na oisi tangata ke usiano e sa whapolonga ina. A le ua o mai le vai teimi lea. Le teimi la le ua mai le tusi lea. O tele na mawhawhaula tau e toe fo i tautonunga tuai. E toe fo i o ngā mose. E toe fo i o i tautonunga i angelu. E toe fo i o i tautonunga whaosi ngā taulanga. Le au salvi lea sa mai pasta tala le tai aule nei. Ai whai mai lea nganga pa ia o le tue ala ia paulo. Aua tau te toe fo i mena. A wai siri ese Yesu Kristo i lo angelu. E siri ese Yesu Kristo ya Mose. E siri ese foi Yesu Kristo ya Arona. I tō whinga wha osi taulanga. Aua tau te toi foi ia ina. Ai tū mau i ia Yesu Kristo. A wā o ia o le ato tuanga. He is the completeness of the whole Bible. O Yesu Kristo o le atoanga lea o le tuspa ia antoa lava. Hallelujah. So o ia wha vai ai lea o lau mau le tai aule nei. Na utulai ai wha le lo ia mo le whinangalo ke viso. Ina ia manu ina o tau nganga. Mo le wha o le tanga. E ala lo tau tu mau i le kalesia. Aua le lafo ina. Le wha poto ina. E pei o le masani. Mai mele o tupu le kalesia le i e Peru. Wa whai ma masani. Le mafuta whatasi. Au te no loko ya ele mafuta. Ai? Ai fa mai ia o to fe fa ma fan ya ta te fa ma fan ya ava le up. Ha. Wa fa la leo le aina wa fa ya si umio o ke le fa ko iser. Ya tu ya na le umio le fa ma fan fananga. A wai te mana o mia e umila va yaso. E vai ngā le kulama le fast food mi o ke le ngau kaukala nye. Ya ai so fua so lua so lula skofi so lele aso nga yo isi o koele lo lokula salea ya wa fi koele wa so are you hearing what the Lord is saying? O ke aka mai ai sau le lokul va yaso le o Paul, you've recorded the whole church. You recorded everybody and those at the back. All right? Bring that and show that up next Sunday before the service. Before the 𝚘𝚙𝚢𝚢𝚅 stands up, bring that recording and show up there and then check whether everyone here is attending that service on Sunday. Alaso manatu yena, awe te sau da sale anga lo fa ko lenga po elo waka. Ai sau le aso sale ona te loa. O ele ta pena ke wiso. E no fo anga tu ai. Hallelujah. And I want you to believe that. Ai a fai ke wiso no lo to no fo anga lunga ke de kan ko ya. Ya ele ngo fo ya ngo fo anga ngai le la. Ya ai me fo ele le ai. Ele pe fu wa le ngi pe fu lunga. Hallelujah. Are you hearing the Lord this morning? Are you enjoying His presence this morning? Mai, kalongo le opulea, mai ia tili ai, mai ia tili. Ela fai kon a tili e fo. Ona fa pea. Ina ua o iloa. O le aso. E fio mai ai Yesu Kristo. Mo si tianga wa o mal o ainga. Watau lata mai. Amazing is your grace, Almighty God. Le uma mato upu. I lo wanga le lei. Le ti ota vita.
na ia wha-mau-mauina iana wha-mau-maunga. Oi ere tangata. E manatu ai ia te ia. Ma le atali o tangata. E amana ia ai ia te ia. Ai ta mai whapena fo ila mātou upule nei yasu. Oi mātou wa e manatu ai. Ma e whiriwhiria i mātou. E a vea mou ainga. A vea mou atali. Mou wafafina. Ai ona o oea ia. O lea lofa lava ia. Ma wangang pa ia whatumawina la upule i o mātou nganga mo mātou lotu. Help us to hear this word. Aua ni te amau mātou talinga ngang pa ia. Ia te tangi pēa i o mātou talinga. Ia se uma le moni o wafionga nei. Aua mātou te lafua. Nga mātou wha poto ai wha mawhanwhana. Nga ua mātou i loa wai whai tutopa ua tūlata mai. Ia se leo le sitianga. Wa ia wha vai elo mātou tatununga lea. A mātou le iai wha potpotonga le nei. Mātou te misia sitianga le na. Ai mātou wia leo popoanga. Help us, Holy Spirit. Help us. Mātou wala au whatau nui ai mātou. Awa fionga ngang pa ia. Rome walu. Se fulunga wha. A ilanto umai te ina i oia ngang pa ia o wha. Nau wia lau fio tama. Help us and lead us, Holy Spirit. Tatou tū lai. Let's be upstanding. Let's be upstanding. Matu lava noa le te taria oi le tua. Tusa ma mea na e whalongo oi. Oi o lana i kalesia. We give you this opportunity. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability